Dobroveče svima i hvala vam što ste večeras baš ovde u čast velikog srpskog praznika Vidovdana. Upravo ste čuli pesmu Mi smo deca neba u izvođenju crkvenog hora Svetosavci iz Sremske Mitrovice. A sada ćete čuti nešto o Vidovdanu, šta je rekao Nenad Uzelac. Ko čuva svoj život, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj, mene radi, naći će ga. Tim načelom se vodio i knez Lazar, kada je odlučio da svoje ime utka u duhovnu nit naše istorije, koja sozrecava svaki Vidovdan kao moment istorijskog procesa koji tvori kontinuitet našeg kolektivnog istorijskog sećanja i padovima ili usponima koje on, Vidovdan, stvara kroz istoriju, čini naš kolektivni život živim. Posle Kosova smo pali u ropstvo, a posle ropstva u oslobođenje i uvek je Vidovdan bio nosilac te naše istorijske krive. Period do pada srpske srednjovekovne države je period borbe za slavu, period ropstva je borba za opstanak, a period posle borba za oslobođenje. Na Kosovu smo kupili slavu i duhovnu snagu koja nas je održala tokom ropstva, a to se najbolje vidi kroz narodnu poeziju koja je stvorena, a što nije uspelo nijednom drugom narodu u tim uslovima. Marks, kada je u Narodnoj biblioteci u Londonu pronašao srpske epske pesme, pisao je Engelsu kako je na istoku Evrope pronašao još jedan istorijski narod,
a to je dužan svoje epici kao rezultatu borbe za slavu. U borbi za slavu Lazar je dao glavu, u borbi za opstanak, iskupljenje, Olivera je dala obraz i tako u borbi za oslobođenje smo dobili nagradu, slobodu. Tako je naša istorija velika sakralna drama, kako kaže Nikolaj, koja se sastoji od uzrasta i pada, uzrast i pad srpske države, iskupljenja, ropstvo i vaskrsenja, oslobođenje. I nosilac te sakralne drame su Kosovo i Vidovdan. Time je cela naša istorija kao naša sakralna drama počela na Kosovu, na Vidovdan. Ako pogledamo 20. vek kao istoriju u malom, koja je donela velike promene, vidjet ćemo sličan tok. Nakon oslobođenja i vaskrsenja, uspona nove srpske države, Srbi su pali, uništena kraljevina, u ropstvo, komunizam i do dan danas se iskupljujemo do oslobođenja. Sakralna istorija ima svoju posebnu nit i zakonitost u odnosu na faktičku istoriju, jer je ona u slučaju Vidovdana nosilac evanđelskog duhovnog principa i za nju ne važe pravila međunarodnog prava i političkih odluka. Za nju važe samo pravila duha i evanđelski princip, uzrast, pad, iskupljenje i vaskrsenje. Zato, kada dođe trenutak oslobođenja, ona će pregaziti i odbaciti sve istorijske fakte i političke odluke i tako zaokružiti proces naše istorije kao našu sakralnu dramu. Za vidovdanski putokaz imamo principe Lazara i Olivere i principe Karađorđa i Miloša, kao i mnoge druge, i svaki je važio u određenom istorijskom periodu kao imanentni način za borbu za slavu, borbu za opstanak ili borbu za oslobođenje. Kao takav, on odbacuje početno pitanje, jer Vidovdan je bio, jeste i bit će naša večita istorijska borba za slavu, opstanak i oslobođenje. A sada ćemo čuti etnogrupu Srpski dom iz Sremske Mitrovice kojom rukovodi Ivana Marketanović i oni će izvesti pesmu Gusta mi magla padnala, Crven cvete i sini jarko sunce sa Kosova. Hej, crven cvete prerasla te trava, 5 godinica nisam tebe brala. Kosovo mi bile krilom suzu krije, da došete pitao me niko nije. A ja molim te zbog ponosa junaka, zbog slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božijeg blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj Vidovdane, daj me mine stare svete moj.
Sini jarko sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemlja Nemanjića, Obilića, braće Jugovića, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića, svi će Srbi kao Jugovići, za kršćasni na Kosovo ići, da odbrane zemlju blagodatnu, za kršćasni i slobodu zlatnu, da odbrane zemlju blagodatnu, za kršćasni i slobodu zlatnu, od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare. Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare. Dok je Peći, dok je Dečana, Gračanice i Gazimestana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetlije polje Srbinovo, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetlije polje Srbinovo. Duša sa Kosova nikada ne može uteći. Mogu da ti prodam jabuke, maline i šljive, ili na poklon da ti ih dam, ali ne mogu da ti prodam sela, gradove, crkve i manastire. To nikome ne poklanjam. Mogu da ti gozbu carsku priredim, da vino rujno pijemo celu noć, koru hleba s tobom da podelim, al znaj, u mojoj kući ja sam domaćin, a ti si gost. Mogu da ti ispričam priču što u knjigohranilištima od Strojmira i Gojnika u zlatove vekova ispisuje, da znaš ko su mi bili preci, al ne mogu Lazarev zavet da zaboravim, jer duša moja s Kosova ne može nikada uteći. Mogu da ti ispevam pesmu o Milici, što je zbirala velmoštvo u najtežem trenu srpskog postanja, al ne mogu Božure da ti uberem. Njih su na Kosovu polju posadile moja sestra, Ljuba i majka. Mogu da ti pričam o Brankoviću i Obiliću, o izdaji i junaštvu, o tome šta je reč kada se nekome da, a lupam ti dobro. Kosovo je svetinja srpskog roda i ne može niko da ga uzme niti da ga proda. A sada će nam guslar Vitomir Vulin otpevati pesmu Kosovski požur. Otvori se onog Vidovdana, kad je Lazar nasred polja stao, i Kosovo za nebesa dalo. Voli duša, srce se razdire, opet ruše naše manastire, zadužbine Nemanjića časne, Bana Trnje i Zlatara raste.
još od Vidovdana, ala sitnica teče ti ozbori, došte Srbi, da vam leđu korim. Ti nas, Bože, spasi od dušmana, nek zaceli ta kosovska rana, da procveta Božu iz izdanka, da vaskrsne krca od junaka. Procvetaće Božur cveće slano, vidimo se na Kosovu rano, do godine na Kosovu rano. Stiglo pismo, piše sultan knezu Lazaru, da mu dade zemlju svoju i gračanicu, da mu dade ključe grada cara Dušana, da mu vojska pije vode oko Prizrena. Čita Lazar, gleda svoju lepu milicu, krajem oka traži sina ime Simiću. S desne strane stoji Miloš, savite za dva, gledajući u ikonu knez odgovara: ne dam zemlju cara Dušana, ne dam deco ni kamena zbora njegova. Čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Kleknu Miloš pred ikonu ispred Lazara, on poziva u molitvi svetog Zosima. Neće sultan vodu piti pokraj Prizrena, ne damo mu ni kamena cara Dušana. Tebi kneže zavedaje, nek zapamte svi, baš će sultan ispred tebe pre nek padneš ti. Za tebe ću i krst jasni život predati, pa ćemo se svi na nebu večno sastati. Ne dam zemlju cara Dušana, ne dam deco ni kamena zbora njegova. Čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Ne dam zemlju cara Dušana, ne dam deco ni kamena zbora njegova. Čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Ogrijalo sunce sa Kosova polja ravna, zasijale svetinje iz vremena davna. A ti veseli
Uzo deda svog unuka metnoga na krilo, pa uz gusle pevao mu šta je negda bilo. Uzo deda svog unuka metnoga na krilo, pa uz gusle pevao mu šta je negda bilo. Pevao mu srpsku slavu i srpske junake, pevao mu ljute bitke, muke svakojake. Pevao mu ljute bitke, muke svakojake. Dedi oko zablistalo, pa suzu proliva, i unuku svome reče da gusle celiva. Dedi oko zablistalo, pa suzu proliva, i unuku svome reče da gusle celiva. Dete gusle celivalo, onda pita živo, je li deda zašto sam ja te gusle celivo? Je li deda zašto sam ja te gusle celivo? Ti ne shvataš srpče malo, mi stariji znamo, kad odrasteš, kad razmisliš, kaše ti se samo. Ti ne shvataš srpče malo, mi stariji znamo, kad odrasteš, kad razmisliš, kašće ti se samo. Kad odrasteš, kada razmisliš, kašće ti se samo. Kneginja Milica Hrebeljanović. Beden sam živi, što velmoštvo zbira u trenu najtežem srpskog postanja. Lazar mi amanet ostavi, od rasula da branim ko zenicu oka svoga, srpsku državu i srpski rod. A sada poslušajmo etno grupu Hram, koja nam dolazi iz Lađarka i koja će otpevati pesme Grmeć goro, Puče puška i Oj djevojko. Puče puška, puče puška džaru, lele strano. Niz goro zeleno, niz goro zeleno. Puče puška džaru, lele strano.
zaborav olako prihvatili. Zgrožena nad pošastima što lepotu grle, upinjem se u odgonetanje, čemu vaše zablude hrle. Gradinari vekova u nju sebe uzidali, kamenom, suzama, žuljevima i kapljama krvi, i zato ne dam da se svetinja gazi i mrvi. Pred njom kleknite ničice, gde god da ste. Ona vas prati, ko čedo svoje gleda. Vaše rane je bole, za vas brine i strepi, njene usne molitve za spas svih vas zbore. A sada ćemo, menjamo koncept, a sada će nam guslar Vitomir Vulin otpevati pesmu Pod krstom. Nahrani smo zemlju herojima i još mirno idemo za njima, da i sebe na žrtvenik damo, od tog puta drugi put ne znamo. Još nijedno srpče nije vrelo, a da nije nosilo raspelo, da iz čaše čemer nije pilo, priljeno je razapeto bilo i na krstu ostavljeno samo. Do te smrti drugu smrt ne znamo. Da li ima još nekakvo pleme nadahnuto za žrtve goleme, da pod krstom gde Bog prima sjeni u ove srpske mučenike smijeni. Ej, kada bi svoj krst drugom dali, mi se ne bi više Srbi zvali. Milica Stokanov, članica hora Svetosavci, će otpevati pesmu Vila sa Košara. Krva mjesec vrh Košara, grobnice ga srpske skrile, jeznim mehom mrak damara i jecajem gorske vile. Smrtnim ropcem šuma zbori, vratite se, braćo mila, zar vam muški rs ne kori, po sestrima vaša vila. Odsekli joj psi u vojke, sustigla je mrska hajka, al se ne
sova tiho tuži i zapeva, ne navikla na okove, ko kosovka negda djeva, mrtvu braću pesmom zove. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni amo, traže od nas pradedovi, da dušmane isteramo. Dižite se, divjunaci, počivati još ne smijete, treba jaram da se zbaci i da opet poginete. Nema ko smet ko da brani, trulije su njine kosti, dižite se opevani, a njima nek Bog oprosti. Oni mrtvi svetom hode, a nisu ni bili živi, ajte braćo ustaj rode, juriš sokolovi sivi. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni amo, traže od nas pradedovi, da dušmane isteramo. Dižite se, divjunaci, počivati još ne smijete, treba jaram da se zbaci i da opet poginete. Poslušajmo crkveni hor Svetosavci, Sremska Mitrovica, kojim rukovodi Aleksandar Ciganović, koji će nam otpevati pesme Usnila je dubok sanak i Junaci sa Košara. Usnila je dubosana sa Kosova rada, da se spomen milom dragom u narodu rada, da se spomen milom dragom u narodu rada. Ej, dragi, dragi, požurove stari, ja se to
stvari od postanka srpske države i srpskog naroda, crkve i manastiri su bili stecišta kulture. Tako i ova crkva Svetog Stefana, zahvaljujući protonamestniku, ocu Andriji Avakumoviću, je stecište mnogobrojnih kulturnih manifestacija u ovom gradu i velika zahvalnost ocu Andriji i molim ga da nam se obrati. Hvala Miri našoj, koja je uvek nadahnuto zna lepu reč da kaže. I ja na kraju današnjeg dana i današnjeg našeg sabranja pozdravljam sve vas u ovaj trojični dan. Danas je treći dan Duha Svetoga, danas je rođendan naše crkve, danas je rođendan i svih nas koji smo deo zajednice crkve. Svaka krštena duša je deo crkve i svi smo mi crkva u malom. Neka blagoslov Duha Svetoga blagoslovi sve vas. Neka blagoslov Duha Svetoga blagoslovi svu našu decu. Neka blagoslov Duha Svetoga blagoslovi sve naše blagočestive ljude koji vole, koji pomažu i koji učestvuju u životu naše crkve. Neka blagoslovi naše gradske oce koji su tu sa nama, koji su uvek tu da nas podrže. Neka blagoslovi sve sveštenike koji učestvuju, našeg oca đakona, čija je ovo najveća zasluga što smo danas ovde sabrani, što ova deca ovako lepo pevaju. Neka blagoslovi decu iz Divoša, decu iz Laćarka, koja su danas učestvovala zajedno sa nama. I neka blagoslov i radost bude u sve dane vašeg života. Da ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni. Nemojte da odete, tu je posluženje, malo da se poslužite. Deca da pojedu neki kolač, malo torte, ima i torte. I svega što ima tu je priređeno, neka bude na zdravlje i na spasenje. Neka vas blagoslov Božji čuva. Živi bili. Miro, hvala ti još jednom. A sada će nam se obratiti Aleksandar Ciganović, koji vodi hor Svetosavci, koji je, kao što ste čuli, i sveštenik, veroučitelj, a pored toga je i pisac i član književne zajednice Sremska Mitrovica. Dobro večer svima, ja ću samo kratko da se obratim i svima da zahvalim što ste večeras došli u velikom broju. Želim također da se zahvalim, ako ste pratili u skorije vreme, tražili smo sredstva za donaciju za šivenje crkvenih haljina i slava Bogu našli smo, pa želim tim ljudima da zahvalim. Zahvaljujem se Aleksandru Petkoviću i firmi Nintel, zahvaljujemo se i firmi trgovinskoj Kiseli koju drži Nikola Vranjevac i Dragana i uglavnom nekoga sam zaboravio. Tu smo svi, našem Radenku za ozvučenje ovoj. Eto, toliko od mene. Hvala vam što ste večeras bili ovde i u ovoj vrućini i zdravi i veseli nam bili do sledećeg Vidovdana i još jednom da čujemo Svetosavce i da im se pridruže, ako mogu i ostali horovi, pesma Oj Kosovo, Kosovo. A